Rekli smo da se u osnovi Gorskog vijenca nalazi kosovski mit, ali smo također i rekli da je mit nešto što je istinito i da su sve zapravo situacije ili osnovne ljudske situacije mitske. Rekli smo također da je kosovski mit jedna varijanta novozavetnog mita i rekli smo da su elementi kosovskog mita između ostalog borba za identitet i čast. I pokušali smo to da objasnimo na prethodnom predavanju. Osim ova dva elementa, kosovski mit sadrži i element izdaje. Izdaja zapravo predstavlja rušenje ova dva stuba na kojima se gradi sistem vrednosti čoveka kosovskog mita, a to su borba za identitet i čast. Onaj ko izda, on praktično ruši ta dva stuba, ako ruši ta dva stuba, on ruši postojanje, život u polju istine i upravo su to uradile poturice. One su, izdajući svoj identitet, izdajući svoju čast, prihvatajući da se poturče, da bi sačuvali golu egzistenciju, da bi sačuvali svoj život, zapravo preokrenuli svoj život u polje laži. I tako Gorski vijenac postaje jedno delo koje govori o filozofskim stvarima, o borbi istine i laži, koje su simbolično predstavljene kroz glavne junake ovoga dela. A ta borba istine i laži je univerzalna i ona se odigrava kroz celu istoriju ljudskog postojanja, ona se odigrava naravno i danas. Način razmišljanja ljudi koji su izdali, tačnije rečeno koji su odustali od borbe za identitet, kojima čast ne predstavlja ništa, je način razmišljanja koji ima savremeni čovek. Vi ćete i danas sresti ljude koji stavljaju kao prioritet svoga života materijalno ili golu egzistenciju. Njegoš će reći, tačnije Vladika Danilo